Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nakitak ti impos mo akrib, Marie Rose. Manungay ti panangilakom iti deja akrib. 3,000 mare. Nalawa day chay kan ready to use. I-reserve mo man kanyak, Mare. Ay nawaw. Kunak man no adan ginatang mo akrib idi. Adang agpaiso, ngam nalawlawa ti krib nga ilaklako, Mare. Anya? Basta i-reserve mo para kanyak, bayadak to no agsweldo nila kay ko. An-anwang matido akrib mare. Mausar to ti anak ko dayta, Mare. Basta i-reserve mo, wan. Di mo ilaklako iti sa bali takurso nadak launay dayjay akrib. Di ka madanagan, tabayadak mo't. Okay. No kasta ti kunam. Kaano nga rod nga alaam? Ibagak to kan lakay ko, ta iso ti umay mangala. Basta i-reserve mo kunak manan. Dagulit ka mo tamare. Un kunak lang nga rodon. Kaya't kula ang ti makasigurado. Amangan ngamin no ilakom pa iti sa bali. Sayang mo't. Agsweldo kayo ita, saan ka de, Peter Lakay? Wan bakit? Abay ka de. Mangireserba ka man iti 3,000. Pangusaram iti 3,000 na yan. Gatangak ti krib nga ilaklako ni Marie Rose. Ay nawa. At damat ginatang mo akrib iti napalabas sa tawin. May mayat nga ro ti krib nga ilaklako ni Rose. Nalawlawa day jay lakay. Kan magustuak ti kulay na. Isupe paggastusan manan bakit? Di bali ata para mat itiputot mo no agpas ngayak. Nagato agat-gatangam. Para itiputot mo kung lang aruden. 2 abulan laangan kat agpas ngayakon. Kasapulan tayo day jay akrib. Nagadumot ti ginatang mo agamit, Vivian anak ko. Adda ka di parikot, nanang. Jay daduma, sagdudua pa yun. Kas kuma iti krib. Anya kumaita. Ay, uuwi ka mo't anak ko. Amok nga excited ka. Ngam amangan no saan mo't laeng ama usar ti apok dagita. Sayang mo't ati kwartayo. Ay nawaw. OA mat nga ibagbagayaw. Apay kumaasaan. Ipausar tayo Apay ngamin akontraan nyo ti araramidak aya. Tapno saan kayo ang magastusahan anak ko. Amom mo't ti trabaho nila kay mo. No agsasao kayo. Kasladiyo kayat nga agbalin a komportabli ti biyag ti apuyo. Saan akasta anak ko? Di kayak palawagan. Siyak pay lang ti bagaan nyo iti overacting. Amok kung kontraan nyo ti araramidak. Ngamen, kayat yu ama solo ti sweldo ni Peter. Anya? Ikanak man iti 1,000 lakay. Kwarta man ay. Adangarod gatangag para iti anak ta. Saanin bakit? Gumatang tay tulaangan no kasapulan nan. Ay nawaw, naakaran kamutan iti ugali ti inam. Naakaran nga ibagbagam mo. Siguro, sinugsugan na ka, iso akas tamutan ti ibagbagam kanyak ita. At da punto ni nanang bakit? Advance kalaunay. Nagato ti ginatgatang mo. Kat saan tayo mo't nga amo no mausar mo't lang ti anak ta dagita. Di ka makaawat mo't. Amok nga excited ka ta umuna nga anak ta dayta. Nga saan ko maakasta tila paggasgastusan. Nangruna no saan pa'y mo't akasapulan. Paidam kayo mo't nga gina. Adan samot di yung nagkinaawatan kan lakay mo, Mari Vivian. Mabusurak nga rod mare. Apay ka di aya. Adda kumagatangag para iti anak may. Ngam di nakit din inikan iti kwarta. Isumot ti mangiduldulin iti sweldo na. Husto nga minin, amare. Amangan no saan matlaang ama usar amin ti anak mo. Kastaak matlaang idikot. Kinumpletok ti gamit ti anak ko. Ngam sayang tadina na usar ti daduma. Kaya't laang ti katugangak abukudan ti sweldo nila kay ko. Iso nga OA kung kunana kanyak. Ay nawaw,
Pagpanunutan pa yun iti dakes ti katugangam. Isumo nga minti madlaw ko kang kuana. No panunutom ana imbag kat adamot punto na, mare. Maawatan ka, no kaya't mo akumpleto ti gamit ti ipasngay mo. Ngamday di nga rod, sayang no di na mausar. Anya ti gagaram, sika Vivian. Dituyak pa'y man tatang, kaya't ko ti agpaangin. Ay nawaw, anyat napasama kaya? Masarak launay iti katugangak tatang. Kontraan na amin nga aramidok. Anya ti naramid mo aya? Nakita na lang nga ado ti ginatang ko agamit para iti apuyo. Ibaga nakit din nga akkano. Oo Overacting tatang. Amangan mo't no sobrang amin ti ginatang mo anak ko. Para matla ang iti apuyo dayjay. Nagitilang amin basic needs ti ubing ti gatangam Kaya't kung nga rod akompleto tatang. Isumat lagayam Ay nawaw. Apay akas ta ti reaksyon nyo. Mawatak nga balayan. No siyak ti sika, agkontrol ka anak ko. Sa nagaputa at dati nakitam kat gatangam matan. Kasanon, no saan nang tumot lang ang mausara? Saan aday ta ti makagapu tatang? Kaya't lang ti katugangak abukudan ti sweldo ti anak na. Isu akas di ti panagsasauna. Agtipid ka anak ko. Di ka agbalin agastador. Amumat anarigat agbiro kiti kwarta. Bagaman kan bakit mo, tauray siya kung timang digos iti apo ko, Peter anak ka. Dakayolat na aminin ti makisarita kang kuana ananang. Kasano kumakit kaguranak mo't ti asawam. Iso nga rod ada kayo ti mapan ijay, tapno maurnos mo't lang ti parikot iti nagbaitan nyo adwa. Si kalat tangamino anak ko. Amangan no kusilapan naklaang ti asawam. Ang inaana nga talaga. Malaagawa am kit di, tanakasaganan ti indadang ko apagdigos na. Mabitla nga rod nanang. Digusan ka nun ni nanang ti anak tabakit. Anyat ko nam? Alayok ni Bebe, tadigusan ni apong na. Ay nawaw. Saanen akasapulan? Tulungan na ka ni nanang. Saan ko akasapulan ti tulong ni nanang mo? Kabaalak adigusan ti anak ta. Ni bakit may? Ibagam ken nanang mo asya kun ti makaamo iti ubing. Pangaasim man bakit? Di ka kumamot agpatangkay. Saan nga ruden? Kabaalak met. Agin tutulong man day ta abaketen. Inton malpas, nagadumanen asa una. No di mo kayat, si kangaruden ti makamo ang mga ramig. Agrubwata ko, trabaho kita. Itala ang manan arimor kayo iti anak mo, mare. Ngun ata sa anak akomportable ije balay. Apay manan? Adang amin ti katugangak ijay. Amumet, saan ko akayat ti ugali na? Apay ngamin atagidaksam dagiti bagbaganaken ka. Nasingpet-met ni katugangam Agin sisingpet lang dayjay. Ngam no nakatalikod kayo, rumwar ti Sara na. Amok anasakit tinakam mo, takinuntra na kaidi. Ngam saan mat anasaya at atong palbyag aguraam jay tao. Ay, basta. Nangro na pa ikat saan mat anadagsan unay tinaramid na. Kan pagsayaatan nyo matlaang timbagana, mare. Itaapanawan ka nangina ti magatgatang. Masapul nga agbalin tayo a praktikal. Ayan ta anak ta. Adda iti silid ta, nakaturog. Umay kapay man tatulungan nak ditoy. Anyat aramida maya. Irwar taman dagitoy krib. High chair kandat dumapay aginat gatang ko. Apay, pangipanam ka dagita. Linisak, tailakok man kit di. Saan matlaangan ama usar ti anak ta dagitoy. Makitam day ta. Sayang ti kwarta bakit? Ay nawaw. Isungarod nga ilakok. No dimngag ka kumakin nanang, di saan ka kumaamabanlog amang ilako ka dagita. Hay awanan ti ado asao. Tulungan nakit di tap numalpasan. Inruar mo ni Vivian dagiti gamit aginat gatang na. Ilako na kano nanang. Imbagadakan ka. Wen, saan mo't langan ang mausar ti apuyo dagijay. Ay, kunak tuma ngamin kan kwa na. Di na mo't kayat ti makuriktar nanang. Ipilit na mo't ti kayat na. Imbirok na laang ti pakabanugan na.
Nakunayo pa nanang. Naimbag kumamot no pakumbaba. Ti apok ngay gayam. At dahi ti silid mi nanang. Nakaturog pa lang. Inak man nga rod kitaan. Sige lang nanang. Saan mo ta maipari? Alaaman ti anak ta iti silid ni nanang mo, Peter. Awawir ni nanang tapo ko na. Paturugak nga rudan. Ay nawo. Kabailan ni nanang daydayon. Na Agi na nakakit din no namanlog ka. Bayang pailaang ti anak tayo jay. Tawa awir ni apong na. kabalak nga asikaswan ti anak ko nga ure awan titulong na. Pangaasim man tagpakumbaba ka bakit? High pride ka launay mo. Pudno ti bagbagak. Kabalak nga asikaswan ti anak ta nga ure awan titulong ni nanang mo. Aging ka di ita. Kat di mo maaklon ti bidot mo. Sika pailaang ti kasta ti panagsasauna. Kita man dagiti ginatgatang mo. San mo't lang anak usar ti anak ta? Ne, enroll mo mo't dagiti gamit ti anak mo, Vivian. Ilakok dagita tatang. Ay no, apay ngaila akong nga eh. Wan ata awan matla ang timangusar. Ti anak mo nga eh. Di na mausar dagitan tatang. Ilakok latta, ta isupay ang maigatang iti dadduma ang masapsapul na. Makitam da ita. At da punto ti katugangam. Gamgapot di mo kaya ti makuriktar, iso ginurguram. Ay, di yung man ipalagip tinapalabas ang tatang. Ay nanak ko, di bula ang kayat nga aklunan ti bidot mo, iso akasta ka. No siyak ti sika, agpakumbaba ka. Nagasat ka kidi tanasing part kan isakit da kayo ti katugangam. Nakaturugan ti apo. Agyamanak nanang. Tulungan kan iti aramida manak ko. Saanan nanang? Kabaulak mo. Tulungan kan tapno malpas adagos. Alaman nga rod nanang. Agyamanak launay Kayat ka di asawan da ita adin akon kagura. Awan makagapu tapno guraan kayo nanang. Saanan ang nasakit tinakam mo kadagiti na isawang ko kan kaiday. Pagsayaatan mi matiin bagayo nanang. Inikakla ang ngamin iti sabali akay papanan. Ne, da kayo matintang glablaban nanang. Takayat ko atulungan ni bakit mo. Ay nawo, naimbag man. Tayo manugot nga agpatulong ka da kayo. Mo't. Kasarsarita nakmutun. Saan akas laide, akas laak angin alabas-labasan na laang dito'y balay. Nasayat mat nga rod no na amiris na matang ti bidot na. Panag ko na kat nakaamiris mutun na ijay. Unatan eh. Isumot lang ti marigatan amang idispos kadagiti sobra ginatgatang nananang. Nga rod, jay daduma kat adda pa yung dadail na. Naistak mo't ngamin itinabayag. Ilakla kong matgayam dagiti ginatgatang mo maray. Wan ata saanan ang mausar mare. No maistak kat ang mga numadadaal. Dayta ti bagbagan ni katugangam kan ka iti. Wan nga rod mare. Sayang ti ginatgatang ko asaan matla ang anausar. No dimngag ka kumaiti katugangam, o di mayat ko ma. Awanan mare, naladawan. Anya ngay ita. Mabanugak paikit di amang ilako. Ta saan matan ang mausar. Kaya't naabukudan ti sweldo nila kay ko kung kunampay iti katugangam idi. Nagasataklat ta mare. Ngamin nasingpatlat ta ti katugangak kanyak. Among kadi. Tinulungan nak iti aramidak idi kalman. Nasaya at matno kasta mare. Ngamin, dayta ti maiparbang. Itad mo man da ito'y kininanang lakay. Ay nawo, kwarta mo't dayta. Bingay na, ta tinulungan nak anang ilako lakay. Naila ko yung kadi amin. Adapay basit anabati, ngam at least, naksayanan. Manuti pa nang ila ko yung ay. Logi alakay, ngam urekas kasano, at dalat ta nalako. Sayang mo't nga rod ano kasta. Naistak ngamin ti dadduma, iso nga bargain milatan. Bakit? Si kalatan ti mangito di ti kwarta kin ni nanang. Ay nawaw, sikan mabainak dun kwa na lakay. Apay nga mingagbayin ka pa ilaan. Kat may sa abalay laan, ba't ti pagnanaudan tayo? Inal daw nga kit-kita kayo kin nanang. Bingay yun nanang. Bingay ite.
Bingay yu kadagiti gamit nga inlako tayo. Ay nawaw, sa anak mo't adumaw dawat ititangdan ko anak ko. Tapno adamot lang igatang yu no adati kayat yu agatangan. Sa anon, igatang yulatan iti masapsapul tayo dito'y balay. Sigurado kayo? Wen, okay lang kanyak, ta dito'y mo't ipagnanaed anak ko. Okay nga Rod, pasensya kayon ananang. No di mangagak kumakada kayo idi, saan tayo kumaanalugi? Saan mo't ama isubliti na palabas? Pagadalan latan, tainton sumaruno, saanen ama ulit. Wen nanang, talaga asaanen ama ulit. Saan akon nga agbalin nga OA. No adati ibagayo, dumngagakon, nang runa no pagsayaatan mimet. Ay nawaw! No adda ibaga ti sabali a tao ken ka, agpanunot ka a naimbag sakbay a sumungbat ka. Di mo ikan adagos iti dakes akay papanan, ta mga nuday tantupay ti pakaisagmakam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.